Je peux voir cette soif de victoire. Le stade est bondé, supporters surexcités. Tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. L'émotion et la passion au service du ballon. C'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. En un tour de main du monde de demain, Il t'appartient de faire un monde bien. c'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez. Romário, que golaço para Ronaldinho, ele parou, olhou, gol! Gol!
pale ni Takara, lakini bado mpira kinakwenda kwa wachezaji wa timu ya wale wanakwenda kwa kutafuta pale, wakati bado Takara wana mpira wakipeleka uwanja, wakimaliza gani Wayne Robinho, lakini kitendo cha moja kama kwanza takitoro pamoja na Espoir, lakini maskini mmoja ndoa imekuwa faulu kabisa, imekuwa faulu, akiambiwa amefanya faulu kabisa, akiambiwa amefanya faulu kabisa. Moja katika vile vitu ambavyo naweza nikasema huwa vinaleta changamoto, ni moja katika vile vitu huwa vinaleta changamoto, na unaweza kujiuliza maswali mengi, inaleta changamoto kipepe. Baada pale Espoir kikoja maji sana kwa pale akiwa pamoja na Captain Paul akikabana pale na mzee amebeba kwa Fepe, umeniumiza kabisa, umeniumiza, lakini ile kwa Fepe akirudisha maji sana katika pale Espoir anapela akikoja katika mashimara hizi mheshimiwa wapi kabisa, hakuna kabisa. Ndio tunatoa kwenye meta sita pale na golikipa namba 1 wa timu hii ya nani pale, timu ya Tangara wakitafuta kufanya pale Tangara kwa mpira akikoja kabisa kijana namba 5 mgongo na kijana pale kama ni kijana ndani pale ni kijana mgongo, lakini maskini mgongo kimetoka baada ya kutoka pale pale Erisa baada ya mpira, lakini kijana ndani pale ingekuja maji zore sana kutoka mheshimiwa Rais wapi kabisa mheshimiwa alikuwa amelikuja vizuri kabisa mheshimiwa Rais, lakini maskini Mungu pale kutoka baada ya kutoka pale korosho moja mbili kutoka pale akimtazama mtama kirudisha pamoja pale, lakini Captain Paul akimkizia mheshimiwa Rais, lakini maskini Mungu anaweza kufikia baada pale mtama kabisa, na ndio umefanya faulu kwa mtama kabisa, fanya fair play mtama, umefanya faulu kabisa kwa kufanyia faulu kijana Robinho, umemfanyia faulu kijana Robinho, inabidi 이거 올라놓던가 하더라죠 gumawan pala kita pala Erisa pala tunapeleka pale uwanja pale baada ya kama jamii tatu pamoja na Erisa kirudisha mpira nyuma tena pamoja na Claude na Erisa wakipenda mpira vizuri pamoja, Claude akirudisha mpira nyuma akimtafuta golikipa nambari 1 pale akitafuta pale wakitafuta kufanya pale, inabidi mpira rudisha uwanjani na mikono pamoja na wachezaji wa timu ya wale pale, ingekuja mzee pamoja na Captain Paul hatari kabisa pale, lakini maskini mwanga rangi itakokea hakuna baada pale akipenda pesa kuzao ni Takara pamoja na nani pale wakikabara wakimtega mpira kwa Shadrack pamoja na mheshimiwa Rais wapi kabisa jamani, alikuwa yuko mbali kabisa, jamani alikuwa yuko mbali, na moja katika vile vitu naweza nikasema kabisa ni moja katika vile vitu ambavyo naweza nikasema anavitumia katika mchezo wa wanataka vizuri. Huyu mheshimiwa Rais hata kama mheshimiwa Rais kwa mpira hatari kabisa, shuti nzuri sana. Naweza nikasema kabisa hiyo shuti wanaita ni kipimo cha akili na kipimo cha urefu kabisa. Alikuwa amempima urefu kabisa golikipa Abdul, lakini maskini mtu golikipa Abdul kwa kutoa mpira inabidi kwa na kitu kutoka kwa timu ya Tangara contact ikipigwa kwa dakika ikipigwa kwa dakika moja sana hatari wapi kabisa, hakuna kwamba tunakuwa pale inabidi mpira ucheze kwenye meta sita pale pamoja na golikipa namba 1 wa timu hii ya Tangara ambaye ni Abdul sasa akamtafuta pale kwa mpira unaotoka kwa jana Lepo akiwa moja mbele tatu, lakini ndio kama pale ndio makina kijana mpira pale wakikana pale na kama utabaki kutoka pale na kutoka baada ya kupiga moja mbele tatu, lakini msauza Tangara baada ya offside kabisa, offside ndio wasikilizaji, na tunakwambia vile kwamba kipindi bado angali kipindi cha pele vile
Baada kutafuta pale la kufanya ndio msikilizaji, kama unavyojua kabisa ni mechi tunaipata live kabisa kupitia runinga lako ama ni Radio Moja FM 102.8 Tinga namba 1 kabisa kwa matangazo, na vile vile Tinga namba 1 ama ni Tinga bora kabisa, Tinga namba 1 kwa vijana. Ingekuja maji tutakata pale, lakini maskini Mungu kimetokea. Vile vile kama unavyojua kwamba hii ni mechi ambayo unaipata live kabisa, unaipata live kabisa, ambaye unahusishwa pamoja na wewe na moja kabisa hapa uko pamoja na Clement Delpapos katika lugha taifa pamoja na masomo kwa Mustafa Mwani kupatia chanzo za habari katika lugha ya Kiroho ya Kiswahili. Ikikoja pale wala katika pale mpira kwa sababu pale pamoja na pale ndio kechefo ndio jambo la kile maskini Mungu kuna kilichotokea baada ya mpira kurudishwa kwa pamoja na mchezaji namba 6 kwa goli ya mchezaji pale hakuna kabisa namna ya jina lake hapa kulifanya kabisa baada ya kitu kama
Elisa yabuze inzira kabasubije kuri Kome atsinda bideza gutsinda rikeka gute ndacha kuri lahe cyangwa se ndabihirira he bakaba yabuze inzira Kome bakaba kabatse umupira muri baba bakaba basubije Kome ubwo Kome yabuze biboti Kome babona ko baratana kuri Kome no mukinyi Ife ati Ife wamaye umupira rubi cyane wamaye umupira kandi wamaye na nabi cyo gituma umupira washoboye gusohoka hanze akaba umupira byo gusohora gusoza umupira maboko n'abakinyi b'umugwe wali kuvuga bale watafsa umupira wone Nepo wale akabuza afite umupira akabuza nende Espoir na Nepo akabaza kubeneza zacha Espoir na Nepo akawaje Mutama wa Espoir atafsa umupira wale Mutama atafsa umupira akabuza kwa Nepo na Espoir akakuja mpira kwa chobari umupira atafsa wapi kabisa umupira kabisa umupira ndio komentari standard na mjagaro wa Tagara akabari atol akaja karama berara ndane antara mukinyi akawa numero 63 wani utawa yagawa tapsopira ni utawa wa Tagara yagawa umupira yagawa kama suji na kunya goli atol macam pira berara ndara mukinyi ndani mukawa na mukinyi nonge abona ari ndani kabisa kugira abone kuronga umupira yaka ndio ndakusubiza mpira yake madali basi na wene akapingira urukino rw'abagenda kuronga kwa hali ya kutoka kwa Tagara wao wakitaka kusindo bibiri cyose kuri kimwe cyo kuye kwa Tagara karero nakwe sindo bibiri kandi no kusindo bibiri cyo kwa hali ya kabakijwe na nimero 4 y'Uburundi tukoreka turabe ko muri barafite umupira akombe prenoshike neza umupira kwa musore ni ashaka muri Sartier yinjira aneza cyane ashaka kumukiriye amugezi muri ko azobashika agatinda kuri nimero 6 wa Tagara kumukiriye agatinda neza cyane amwita kurusha kabo wakati uze kubaza byinshi reka ndashaka kumeza Abdu abari bamuza kubibaza ashikano kwa Elisa nabo baraza kubikubaza nuko bihindukiza neza cyane abakinyi abakomeye Tagara gukora hana neza kwa abari kumaza bakora neza cyane kubito kureka ko n'ukinyi nimero 12 ni Hamza ariko Hamza wa message bozi ni Hamza wa komeye Tagara Hamza katurabe bamukuta ariko Espoir fisimu nyinshi amugara neza ukamukinyi Hamza wa komine Tagara atari Hamza wa message bozi reka tumpa kutempa komite zitatu kwa kikoni cha Machat reka turabe naona munyamchifu avuye mu kibuga munyamchifu aba kuimba ikira Simba Nyamunini ashyize mu kibuga muri kano kanya ku ruhande rwa Haleluya FC Simba ariko rero kuri stade Simba rero yabyinjire kwa abantu batangiye kuryoherwa cyane reka rero barabe ku Simba ngigeregere Simba reka turababura kuri yuko bamushikira neza cyane tubona kinyi nico kuri mutachi cy'umundi reka turabe imwe kabiri Antonio reka turabe ika corner wale wese bagira kijere bakatempo sake neza cyane Elisa cyogura bano bakigiba akabine Tagara kuko ari kapiteni nyene reka turabe Espoir cyo cyakora aratarasha mara kwa Simba nayo shikira bashaka kwa Marabu ariko barawugara neza cyane kuna bakinyi ngabo bashaka kwa Yamase no kabine Tagara reka turabe asakura no kunyuma barajya kwa bashaka kwa Sartier bashaka kwa Yamase neza cyane tukiga kwa Sartier baramutorera abatafina barakenda neza cyane Chandra
tutsako wareba kabisa watako watukira na mukanya kaze kwera ibibazo cy'ubuhinga wareba se wategeye gushiramo itsindo kigira kabiri cyatsinzwe nanye n'icyubahiro mu cy'u Burundi ibitsindo vyiwe bishika bibiri yamaze gushiramo yamaze gutereka mu igori rya komine Tangara Tangara rero igitsindo kimwe ku bitsindo bibiri bya komugwi wa Aleluya FC kwa badufatishije muri kano kanya abantu batishije muri kano kanya tutsako Amuko madukurikira na muche kwijana kabiri n'ibice 8 radio Muco FM twashyize kuri stade Mukone ariko arabera ingero zateguwe na Academy no message ariko imbere yaho bakurikiranye ko hari umukino wa mbere wahuje wa message bose kwa message ushobora muri Primus League ariko kare tubandanye reka tubandanye kuri kwa Espoir Espoir sira kwa Captain Paul neza cyakira na Nepo ikakanye ko abayicuri kibuga neza cyane bashaka kwa Koroki ni Maurits nakonisha Sandra ariko kula utakaza Sandra bitagona kiwa ko Tangara kindi Sartier ajero kula kwa mafuti ngenda hanze Sartier yatera mafuti kula wigira hanze Ndio kontra takazana mjane ndio hatari kabisa wakipata kontra takazana ndio walikata Tangara goalkeeper kabisa wale kwa machini kabisa goalkeeper Machani alipopanda uwanja kabisa moja mbili tatu pamoja na nambari akicheza moja tatu mbili tatu pamoja na Espoir moja tena mjanga chifu na Moise lakini bado mnakita toka kabisa kitu na Claude Claude kwa bado mpira bila tatizo lolote bado ni Tangara kicheza pale moja mbili tatu pamoja na Claude kicheza na Robinho kwa uwanja Robinho akikoja mpira kabisa offside kabisa offside ya mchezaji Niongabo anaingia offside kabisa kile ambacho wanasema ni Porsche bado mpira ukipigwa ikipindi kinaswa offside pale kiasi moja mbili tatu kuja na mara tatu moja mbili tatu pale akicheza mpira wa ndio pale pamoja na Mosie kile watoto pale ni mmoja katika kile kitu ambacho wakicheza wakitafuta formula wasema imekuwa vipi na imekuwa vipi na kitoza vipi na tutafuta linya vipi ngoja wakimtoka pale balali kwa lakini bado imeonekana kabisa mchezaji ndani Shadrack haipo Shadrack katika mpira Shadrack kitamtila na Maulidi kurudisha kwa mnyang'aji mnyang'aji kwa kitotana pale wakitoka mchezaji pale ta wale mnyang'aji leo tupate urusha mpira nyuma kwa ndani akiza mara kurudisha mpira nyuma kwa mchezaji ala kwa kipa pamoja na timu ya Aleluya ambaye Machani kwa moja nyuma kwa moja pasi nzuri sana kwa mchezaji mnyang'aji kwa kipa moja sana kutafuta nani akimtafuta Moise wala lakini Moise mtana ameonekana kabisa kwa mbali na mpira Damasen kuna mpira Damasen akicheza moja kutaka kwa mchezaji Niongabo moja kicheza moja mbili tatu akiwa maji sana tai lakini mara moja kwa maji kabisa wala kabisa Paulo kabisa makosa alifanywa na Espoir Paulo kabisa ndio msikilizaji anakumbusha kwamba unafuata mechi ni Tangara pamoja na timu ya Aleluya Football Club bado wangali sufuri goli moja la Tangara kwa sufuri la timu ya Aleluya Football Club na bado mechi inaendelea ni hata kwa timu yangu Emmanuel Bonga katika lugha ya taifa unakosa chana msa kwa kutangulia mmoja mbili mchezo Tangara
baganije n'ubundi bigaragara ko rero isinanye cyane no kuno musuba ko babigenjeje reka tirabe n'ubona ko munyamuki fagati bwo kakate ko kapten ko ate kwa muri ko baganiza abakinyi ba Mutagara irukanga niyo ngabo namara kubadigana ku mupira amara gusubiza macha neza cyane kirana Chandra Ketrabana ko Maulidi daro Chandra kan kutapa Moise yamuninye baramugonga ikosa nikorewe Moise akurande kwa Aleluya FC Aleluya fikana ko usisitisha kwa yakoze ikintu gikomeye akurande kwa ku message yo kwa kusoma tore kuri kutaka inyuma ya message bosi numako bagiziki habaye full stop gatoyi kurande kwa Musogati bibaza ko Musogati kabisa ko baraba nagashapo kari muri katurabe tuza ko Musogati message bosi nayo isobora kuco kibuga nyene bakiye ko kuno munsi gitega mukirarane barafite neka turabe no kwiri wa ko bitana no afise umupira bacuka kwa Mikirani bagende baceka cyane kibuga ko ikosa nivyo ahamagarikizi ajyanganye na gato magarikizi arabatimara ko wakoze ikosa ko mukinyi yambaye numero 13 ashaka kwariko ko bakomeye tangara Amerika n'abandi bakomeye tangara baramujyama ko undi baramugisha kabisa cyangwa iklone andi ngabo ikanye neza niyo ngabo yakoze ikosa ryaganye gukina atambye nawe ke yashizemo ku mupira wa mbere cyane igitsindo ariko igitsindo warose ko niyo ngabo yakoze ikintu gikomeye reka turabe agati kifata kupira nabi Chomeka muchomekere Baramutoa chomeka tangara baratoka tangara igitego cya kabiri tangara yashyizeho tangara wapi hejuru kandi baramubize kopi tangara batoka neza cyane batamuye hejuru n'umukinnyi mugenzi wiwe yabaye ndodo ngamoza wapi akurura kwa Espoir kina na kapiteni Paul chakora mpira mule mrashia kwa Moise yukanda Moise alijina Moise wanamukarwa alika ujama kondeza chano mwisamu ato ndabona umeyeza kwa minitangara Gatete ariya yashapuye rukino rukino cyane no mu mafilme yirabura cyane Gatete yona gakondo rukino yaje yamuteguriye kabisa kati Alex mazabisi nyingi myinshi atereka jenda ko unamugwi wa Alex seshwa kutsinda kuno munsi reka turabe none Munyagice bamujyama kwa mukore kosa Munyagice akore kosa arano mukinya shwa kuba Sartier asaba n'imbabazi kwikosa akoze reka turabe ino kufrasha gutegwa na Captain Paul akomye tangara igiye kugaba kono mukinnyi Captain Paul afise amashuta ko bakomeye reka turabe Captain Paul yavuye ku metero y'ipesi ibiri 3 yitangura reka turabe Captain Paul waje gutera ino kufra rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu shoti reka turabe ashirane kurana wikubwa Etwan Zane Yesana Abdul wakomine tangara pira ujamye ko neza cyane atakibazo na kimwe reka turabe akijya ko tangara tero pira muremure ariko Maulidi aramutangira reka kwandama yamaseri n'abakunda kuducanganya ariko ariko tubona muri rukizo ariko tukabona amuna mungu wakomine tangara neza cyane yamaseri awujamako ukaraka kwa Espoir tero pira muremure neza cyane kuberako umupira niwe yawushikira neza cyane aliyawushikira neza cyane ano mukinya Malik aliyashikira ano mupira komine tangara baherekanya igitsina cyabo cya mbere bamaze kugikubitamo Abdul yitonda atanga umupira nabi Abdul akora amakosa ashyiramo kwa mukinnyi Shadrack agira nane n'icubero kuri nyuwo n'icubero agira nane Maulidi Zadre wapi
Apokoro akinana na kapteni wiwe alikaturawe azunguruka kuri Elisa kapteni ashaka kuona mu kibuga neza cyane rukiba ko binatanga ababuze ikibuga cyose hose barahari baretse mu hagati mu kibuga bashira kwa Nyongabo bakira na Damase na Nyongabo ariko bashira ko no mukinyi bashaka kwa Lisarate hagati mu kibuga wacuritse ikibuga ko binatanga neza cyane ka Pongo amukore kosa akapteni Paul nakoni Amnyang Chifu yakoze kosa akono mukinyi wa komine Tangara yakatara abanyarakije abakinyi bakomeza kwa Hamza tunga neza cyane Hamza nafite umupira arabakwega ariko Hamza yakwandikiye abakinyi bo ku rwego rwo hejuru akandi n'ibyo komine Tangara atwagiye turayibona mu mahiganwa na cyane yo gukura nabo baje mu cyicaro cya gatatu n'umugwi baturagora imwe ariko kukanyuma wamona komine ekashikanwa biboneka ko n'umugwi abafise umugwi mwiza cyane aribaza ko nawe tuja mubona ko biri kose kuvuga mu kwiteka amasitanteri wa komine Tangara ashobora kuba arika bibaza ko n'umugwi bashobora kuzokomeza akazogira ikintu kazoja n'umusindigiro zikomakomeye nabona bafite na kandi n'umumenyereza kapiteni hariya yashamye cyane muramubona aje kubona mu mafume cyane akaturabe n'igice mu cyacu cy'umwe mira uracika gatoyi nyamufatisha ahubwo hagati mu kibuga kwa n'abakinyi yaruka aho bakaturabe ko n'ibito biragenda reka turabe bagira igice bashira no kwa nabo amkarko kwa hanoni Amnyang Chief uterana cyane Espoir yicira reka turabe Espoir baramugonga Espoir ryamako ugaraka kwa Moise neza cyane shaka Captain Paul achomoka neza cyane n'irashano kwa Shadrack wanene penalty kikosa likorewe una mukinyi ni Shadrack ikosa likorewe Shadrack aliye hano amikarata y'umuhondo nibyo birumvikana shokoro bari una mukinyi Sartie ako ni Claude n'umukinyi Claude penalty rero wa ARS ngare tushaka kuvuga mukanya igitsina kimwe kukindi mu gihe ina penalty yo kuda reka turabe ije gutegwa na Captain Paul alikake kabaho ashobora kugira ariko ndabona penalty we yaje n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Captain Paul ayaje n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi amashimwe shikano muri stade abakurikira ko ino penalty iteba reka turabe nimero 9 yitangura rimwe kabiri gatatu reka akasema ni moja katika ramsha ambazo zilikuwa zinahitaji kufahamu na vile vile kila mtu anahitaji kufahamu ni kitu ambacho labda naweza kusema ni moja katika penalty anataka kwenda lakini bado wanafanya katika kifedha na wote hakuna penalty nyingine kabisa hakuna penalty nyingine hatari sana kabisa na mheshimiwa rais lakini maskini mmoja hakuna kilichotoka kabisa kama mpira umeweza kupanda juu watafuta na kubaya pale mpira unafikiria kufanya mita sita pale mpira kupigwa moja mbili tatu pale moja mbili tatu
mpira na mikono. Robinho anaonekana kubana mpira na mikono kabisa. Mchezaji Robinho ameonekana kubana mpira na mikono. Kama goalkeeper ambaye ni goalkeeper Abdul. Goalkeeper Abdul ambaye ni goalkeeper namba moja wa timu ya Tangara. Ameonekana kubana mpira katika mkono wa Moise cross wa kwanza moja akitafuta sema nipatie nani negative cross wa kwanza pili tatu msani akitafuta ball kwa Shadrack ametoka mpira Shadrack na mpira kile moja kisa nipatie nani wapi pana sioni ngombe mpira huyo ni Shadrack na mpira akicheza mpira kitafuta nani pale akitafuta mheshimiwa rais maana alikuwa kile bwana mpira kwanza kufikia watu Tangara kana mpira watu zake zuri na Tangara kwa mchezaji ni pale watu penda nzuri hao ni Tangara kwa Tangara Warabu kabisa mtaka kwa makini. Sauza. Unataka kuchapa Warabu. Baada mpira mpira sasa kwa taka kipa namba moja wa timu ya Hali ya kutoka kama mwenye machani. Machani kwa na wale kule. Wakimtoza ndani Espoir akirudisha kwa Mnyongeche. Mnyongeche kuna mpira kipiga moja mbele tatu akimrudisha pale. Akimrudisha Shadrack akimtoza Moise Malaliko. Ule ni Moise kutoka Moise almaarufu kama Nyamuni. Moise lakini Malaliko. Oni Tangara ambaye inaongoza timu ya Tangara kwa mbele mgongoni. Bado lakini maskini ya Mungu bado sina. Anaitwa ni Erisa. Bado kwa pale. Pale nani pale ndio kama kwa tutakaza kwa mchezaji pale. Hamza lakini maskini ya Mungu bado kama kwenye mpira. Mpira bado kwa Moise Nyamuni. Hata kwa mpira na mbele. Na Moise Nyamuni. Hatari Nyamuni. Nyamuni sana mheshimiwa rais. Akimwingiza Shadrack sote. Wapi kabisa mpira umetoka nje kwenye meta sita kwenye meta sita lakini umetoka na nukta sita wanachomoza mpira pembeni na mawingi wake upande la kulia lakini maskini Mungu pale anamwambia acha kijana acha kutumia haraka panakuwa na mabadiliko upande wa timu ya Tangara. Upande wa Tangara mabadiliko upande wa Tangara vile na Haleluya vile akitoka mchezaji naye pale Moise nafasi ya Moise akiingia mwenzie pale baba na mchezaji kwa moja pale akitafuta pale oni nani pale kwamba nina alta wa timu hii ya Tangara hata pamoja na nani pale hata pamoja na Robinho lakini maana yake ni Robinho anaonekana kwa makini ameonekana kwa makini kabisa pale tumtaka pale moja mbili tatu kontra atakaza sana lakini pale Espoir anaonekana kufanya control nzuri sana ameonekana kwa makini sana wachezaji wa nyuma wa timu ya Hali ya Kutoka wakipanda moja pamoja na nani pale Oni Barabo kama pale akimtata Nepo moja mbili tatu acheza pamoja na Mutama na Nepo baada ya kupanda moja kule kumtafuta nani pale Captain Paul acheza pamoja na Mutama kigawa mpira kile kumtafuta Shadrack kontra atake nzuri sana pamoja na Mnyonge akimtafuta mheshimiwa rais wapi kabisa mpira haukuweza kufikia mheshimiwa rais aliyetumia kufikia pale tulikuwa tunaanza kuhesabu nyingine kabisa kwa kisha alikuwa ameshajipanga uwanjani leo tukihesabu natoa ni moja katika wachezaji wa Haleluya ambao walikuwa na ile mashindano ya Tanzania Ballon d'Or Prize tulikuwa na ile Tanzania Ballon d'Or Prize mabadiliko upande wa pili tena mabadiliko akiingiwa ni tunamwita ni Jamali pale akiingia nafasi ya nani pale ikipigwa kona kick kuelekeza lango la timu kona kick hatari lakini wapi kabisa hakuna kilichotoka ndugu msikilizaji nikwambie dakika ni ya 30 na sita vile 36 ya kipindi cha kwanza kwa timu yangu sema ndani mambo katika lugha ya Kirundi bakoze cyane mutarero ikona yete kuna mbali ya mtabule kule kama kidali ya inde hadi akachukua shot
mbere akishobora kurangira abamaze gushyiramo imitsindo bamaze gutsindwa ku ruhande rwa Alivia FC ariko rero komine Tangara nayo aboneka ko ku ruhande rw'inyuma bahagaze neza komine Tangara aboneka ko bahagaze neza bateko baravuga ati Alivia FC tubarekere ko turabwira muremure ariko bawushyira hanze abakinnyi ba komine ya Tangara abakinnyi ba komine ya Tangara kugira bawushyira hanze Trabalho com essa queda, no Guanemó, a Nepo, a Liverse, a Susa, a Captain Paul, a Captain Paul, a Captain Paul, a Captain Paul, Hasiejno, unamonyesha Abdul, aniseko, Abdul komine Tangara transport akimuzeyo. Basako bachema mugaburiye byinshi kuko bwarata kwicwa amashuti kabisa bikomeye nakaje gukora nakakoreza katrabe centre nziza okurayo kibikitsindo Jama terasa bersama. Aku begini malam ni saya. Asyik aku bawa balik. Begini malam ni saya. Asyik aku bawa balik. Aduh jauh banget kita kamu sampai apa? Aja. Agar orang itu mengira. Lagi enam chip. Agora não tira a casa. Ele é que você não pode ir para fora do país e já se semou. Aqui agora não tira um chip. Já é uma coisa que agora aqui já vem. Aí quando você for a play por onde isso. A casa de fora quando você play. Vira Austra, Andre Koro, Susan Kibara Kini, Bakomita Gatran, Elisa Captain, a Communita Garanda, Vision, the Flabra, Kini, Arikomara Bagara, the Kurana Minima, Yamasen, Kurana Bataka, Haganesa, I took the Kono Kini, Warren Maulini, the Chanakana Maramu, Maravanda, the Aranda Esquad, Asuka Esparco, Esparsa, Masaka, Hanse kaksa, anjo, anjona, kurang caplo kino, curako, kurang caplo kine, kurang caplo kurang kurang ciri as kena cita tu, kamu sama suku kamu mau ni, aku nak bertanya sikit. Alas saja, saya nak bawa macam ni, macam ni. Baik kalau pada lagi yang utama kita cakap orang aku mau macam apa sih pada macam semuanya Alivia apa ini baca lagi ni referee kau akiwaambia umefanya faulu wewe mchezaji mtama umefanya faulu mchezaji mtama kabisa umefanya faulu mpira wa kutia lazima wakutia kifuani wewe umegusa na mikono kabisa umegusa na mikono yang tinggi berkata kalau timnya Alivia Football Club moja mbele tatu kwa maji matatu rata kata kata pale moja mtafuta mchezaji namba mbele mbele Erisa mpira mpira akikuja vizuri wapi kabisa ameipiga nje lakini maskini Mungu ni kona kick amegusa kwa mchezaji Espo amegusa kona vile ndio kona kick kwa timu ya Alivia Football Club mchezaji Erisa anataka vizuri Erisa kiwaita wenzao mbele kwa pembe sogea kabisa kwa mpira Erisa kimoja maji tutara hata mchezaji Robinho wapi kabisa
moja mbili tatu kitafuta nini akaenda kwa chake sasa wapi bwana tuone wa macho direct pamoja na Shadrack kama na mpira Shadrack akibali bila kwanza pili watatu kabisa lakini maskini ya Mungu kabisa alikuwa amepigwa kupe alikuwa amepigwa tuleta kupe kabisa vizuri lakini tunaje Shadrack akiweza kupanda vizuri ni kwamba kwa kuwa tumwambia goalkeeper kabisa kwa vipi bora unatumia papara sana ni kwa vipi tuliza mpira kabisa mpira tusukume ngoma mbele na kwa kusukuma ngoma mbele inabidi utumie zile articles za mpira kama unatumia articles za mpira basi unakwenda vizuri ngoma linachukua mbele baada ya kusukuma moja mbele tutafuta pale lakini pamoja na mchezaji naye pale kama Nyangabo lakini maskini ya Mungu alikuwa mpira unaweza kumnyang'anya baada ya mpira kutoka pamoja na Ali leo kwa klabu Ali leo akitaka pamoja na mheshimiwa shot lakini wapi kabisa baada ya kilichotoka bado ni Tangara kwa mpira Tangara mchezaji na kwa mchezaji Hamza atakipiga mchezaji kabisa lakini kabisa anaonekana kufanya madhambi kabisa kwa mchezaji Espoir alionekana kufanyia Espoir madhambi mchezaji kabisa wakifanya fair play pale kwa mchezaji Espoir wakirudisha mpira moja bila mpira kwa mchezaji wa Haleluya alileta kwa moja kwa mchezaji ndani pale wale Marabo kwa mpira wakitafuta moja mbele tutakuwa sasa kwa wapi tuanze na nani Marabo asema ni bomba kwa sababu ni kwa mpira akiwa na mpira katafuta nani Espoir akikuja maji zuri sana akitafuta mheshimiwa wale alikuwa lakini maskini Mungu baada mpira kwa kupigia wakatafuta nani pale wale Maulid na mpira Maulid akifanya kabisa akifanya protection pale lakini maskini Mungu akifanya protection bila kutazama nyuma Maulid akigora pamoja na ndani pale ni kijana ambaye alikijana ni Ngabo wakigongana na Maulid lakini maskini Mungu ni Ngabo ameweza kutoa mpira nje inabidi mpira nokutiliwa kwenye meta 6 pale ndio meta 6 lakini meta 5.6 pamoja na ndani pale na mchezaji na goalkeeper na mmoja wa timu hii ale leo kutoka klabu ya goalkeeper Macha lakini upande mmoja kutoka pamoja na Leko ni Barcelona kwa Pepe kupatia nani na Pepe ni kwamba kipindi cha kwanza kimemalizika ni kwamba wanaingia katika mapumziko tunatoka katika mapumziko Haleluya Football Club wanaendelea wanakwenda kabisa kuna cha mapumziko kabisa ni kupumzika na kwenda direct kabisa kuna kupumzika acha kurudisha tukapa tema Espoir kila na Marabo anakwenda mchama sasa pale po Leponeza chane akina neza makacha kwa kanaweza chane kwa mtimu na kacha kwa neza chane kwa mecha kwa sabira kwa shaka kwa mtimu na mshira tukana kidogo kwa tukoneza chane Marabo sasa kwa chama na Marabo unaweza kwa Marabo kitu chane au sababu sasa ni sura sharp sana ya mchama na Marabo shaka kuna kabisa mchama ashira kwa Marabo ndio chane iko kushikilia ni wa Alliance mpira ni ashwa kushikilia ile katrale hakuna visa kugenda wakijiba akometana kwa mpira kusema ni chukua msaratie asaratie kila na magenzi iwe ni pokolo akomaleko kwa basa kulenga Kalau masa kulenga ni nakosa ni kwa na Isa kapteni wa komite Tangara Isa kapteni wa komite Tangara Katrawe macam boleh kalau ukuran itu channel Marabo ukuran itu channel ada Katrawe lukurio aku patut kita nama tujuan kacoi hari bicara dulu hingga leno bicara dulu hingga bukan yang kacoi juga cuma tukire ada masa kau cuci juga kamu kaja cuma nanya kino Musa hari kacau masa tukire kwamba wakipiga moja mbili tatu pale mchezaji pale wanatafuta kufanya pale ni Tangara lakini bado mpira kinakuja na mchezaji wa timu ya wale na Football Club wakitafuta pale lakini bado Tangara wana mpira wakipeleka uwanja wakimpata gani wale Robinho lakini kitaka mpira moja kama kwanza takitana pamoja na Espoir lakini maskini mmoja ndoa imekuwa faulu kabisa imekuwa faulu
vitu ambavyo naweza nikasema huwa vinaleta changamoto. Ni moja katika vile vitu huwa vinaleta changamoto. Na unaweza kujiuliza maswali mengi inaleta changamoto kipepe. Baada pale Espoir kikoja maji sana kwa pale pale. Hata pamoja na Captain Paul akikabana pale na mzee amebeba kwa vipi. Umeniumiza kabisa, umeniumiza lakini inakuwa vipi? Akirudisha maji sana kwa pale Espoir anapela. Akikoja hata kama simara hizi. Mheshimiwa. Wapi kabisa? Hakuna kabisa. Kila mtu leo kwenye meta sita pale na golikipa namba 1 wa timu hii ya nani pale? Timu ya Tangara. Wakitafuta pale pale Tangara mpira mpira. Akikota kabisa kijana namba 5 mgongo na pale kijana pale. Labda ni kijana ndani pale. Ni kijana mgongo lakini maskini mgongo ametoka. Baada ya kijana pale pale. Erisa baada ya mpira lakini kijana ndani pale. Ege kwa maji zore sana kutafuta mheshimiwa. Raise. Wapi kabisa? Mheshimiwa alikuwa amelikuja vizuri kabisa mheshimiwa rais lakini maskini Mungu pale kwa kutoka. Baada ya pale korosho moja mbili kwa pale. Akitoka mtama kirudisha pamoja pale lakini Captain Paul akimkizia mheshimiwa rais lakini maskini Mungu anaweza kufikia. Baada pale mtama kabisa na ndio umefanya follow kwa mtama kabisa. Fanya fair play. Mtama umefanya follow kabisa kwa kufanyia follow kijana Robinho. Umefanyia follow kijana Robinho. Inabidi 이거 그냥 큰가? 아그라죠. Gumauni moja pale kimtafuta pale Erisa pale tunapeleka pale kwa moja pale. Ada kama moja mbili tatu pamoja na Erisa kirudisha mpira nyuma tena pamoja na Claude na Erisa. Wakipenda mpira vizuri pamoja. Claude akirudisha mpira nyuma. Akimtafuta golikipa namba 1 pale. Wakitafuta pale wakitafuta kufanya pale. Inabidi mpira rudisha uwanjani na mikono pamoja na wachezaji wa timu ya Al pale. Ingekoja vizuri pamoja na Captain Paul hata pale. Lakini maskini mwanga rangi itatokea. Hakuna baada pale akipenda vizuri kuzao ni Tangara pamoja na nani pale. Wakimtenganya mpira kwa Shadrack pamoja na mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais wapi kabisa? Jamani alikuwa yuko mbali kabisa. Jamani alikuwa yuko mbali na moja katika vile vitu naweza nikasema kabisa ni moja katika vile vitu ambavyo naweza nikasema anatumia katika mchezo huu anataka vizuri. Huyu mheshimiwa rais hata kama mheshimiwa rais ana mpira hatari kabisa shot nzuri sana. Naweza nikasema kabisa hiyo shot wanaita ni kipimo cha akili na kipimo cha urefu kabisa. Alikuwa amempima urefu kabisa golikipa Abdul. Lakini maskini Mungu golikipa Abdul kwanza kutoa mpira. Inabidi kwa kona kick kutoka kwa timu ya Tangara. Corner kick ikipigwa corner kick. Ikipigwa corner kick kimoja sana. Hatari wapi kabisa. Hakuna kwamba tunafanya pale. Inabidi mpira ukija kwenye meta sita pale pamoja na golikipa namba 1 wa timu hii ya Tangara ambaye ni Abdul. Maji sasa akamtafuta pale. Akimtafuta pale kuna mpira unaotoka kwa jana Nepo akipa moja mbili tatu lakini ndio kama pale bado maji na kijana mpira pale. Wakipenda pale na kama utabaki mtoto sema pale na kutokea. Baada ya kupiga moja mbili tatu lakini msauza mpira. Tangara. Baada ya offside kabisa. Offside ndio wasikilizaji. Nataka kukwambia vile kwamba ni kipindi bado angalia kipindi cha pele vile. Baada kutafuta pale la kufanya ndio msikilizaji kama unavyotoa kabisa. Ile mechi tunaipata live kabisa kupitia runinga lako. Hapa ni Radio Moja FM 102.8 Tinga namba 1 kabisa kwa matangazo na vile vile Tinga namba 1 hapa ni Tinga bora kabisa Tinga namba 1 kwa vijana. Ingekuja maji zote kabisa kabisa pale. Lakini maskini Mungu kimetokea. Vile vile kama unavyotoa kwamba hii ni mechi ambayo unaipata live kabisa.
kufuata live kabisa ambaye unahusishwa pamoja na moja kabisa ambao uko pamoja na Emmanuel Pangos katika lugha taifa pamoja na masomo kwa Mustafa Mwani kupatia chanzo za habari katika lugha ya kiroho ya Kiswahili. Kikoja pale wala katika pale mpira kwa sababu pale pamoja na pale ndio chefo ndio kama lakini maskini mko kuna kilichotokea baada mpira kurudishwa kwa pamoja na mchezaji namba 6 mko kwa mchezaji pale hakuna kabisa namna taji la lake hapa kulifadhi kabisa baada ya kitu kama
kinyongwe wala kutoka wale watafsa mpira wale Nepo haleluya akamza afita mpira akamza nende Espa na Nepo akamza kumaliza za Espa na Nepo akawaje Mutama wa Espa tafsa mpira wale Mutama tafsa mpira akamza kwa Nepo na Espa kama kutira mpira kwa chobari mkule go atafsa mpira wapi kabisa mpira kama Mpira ndio kwa komentar standard na mjagoro wa Tagara kama ni atol lagi cakar mpira rodane antara makinya ya kawan nomor 1 tatali wa ndio kama dia kalau tak mpira ndio kama wa Tagara dia kama mpira dia kama masuk jadi punya gol atol macam mpira rodane makinya ni dan kama nama makinya nonge abona ali dan kan sakila abone ko mpira eka ndio nak sultan pela je tema dari bawasi no ini aku kini original ko lagi dan ko Ruben Paulo hali ya kutoka kwa wa Tagara wao wakitaka kusindo bibili just kwa kile chopo kwa Tagara kareo na kwa sindo bibili kana kuchukua sindo bibili kwa hali ya kama kijwe na nimero ile euroni tukoleka tuwe kwa mero na mpira akombe preno shikanizo ndio kwa kusora ni kwa kwa sartie anaweza chana ashakuru kile amekazi ni kwa Mashika akatunga kwa standard wa Tagara akatunga chale akutakurusha kama wakati kubaza tishi akatosa kunyeza mabdu abari bamuza kubibaza ashikano kwa Elisa nawe baraza kubibaza babihindukiza neza cyane ukinyi abakomeye Tagara kwa hana neza kwa abari kumasa bakora cyane kuzo kwa kono kinyi nimero 12 Amza ariko Amza wa mstashe bozi ni Amza wa komine Tagara Amza katirabe bamukuta ariko Espoir fisiku mwenyishi amugaraneza ukamukinyi Amza wa komine Tagara atari Amza wa mstashe bozi nikatamka kutoka kwa komine Tagara kwa kikoli cha Machat katirabe naona Munyong Chief wa Kibuga Munyong Chief aba Kibuga itra Simba Nyamunini na ashize mu kibuga muri kano kanya kurande kwa Haleluya FC Simba ariko garero Cristale Simba rero yabyinjire kwa abantu batabura kuryoherwa cyane reka rero barabaye ku Simba ngigeregere Simba reka turabarondera kuri yuko rero bamushikira neza cyane tubona kinyi nijo kuri mutacu cy'umundi reka turabe rimwe kabiri shoti chamari kona Antonio reka turabe ika corner mwi wale wese banyarukije bakatempo sake shira kutoreza cyane Elisa Chungura ona bakigiba akamene Tagara kuko ari captain nyene reka turabe Espoir cyo cyakora aragrasha mara kwasha Simba leo shikira bashaka kwa marabu ariko barawugarura neza cyane kuna bakini yongabo bashaka kwa Yamase no bakomeye Tagara nakiraga cyinda asuka kwa kunyuma barajya kwa bashaka kwa Sarati yongabo bashaka kwa Yamase neza cyane cyangwa kwa Sarati aramutorera abatafina barakenda neza cyane Shadrach yamaze gutereka mu igori rya komine Tagara rero igitsindo kimwe
ku bitsina bibiri bya mugwi wa Areruya FC kuba badufatishije muri kano kanya abantu batishije muri kano kanya tuza ko muri kumadukurikirana mu cyepi cyana kabiri n'ibice 8 radio Muco FM twashyize kuri stade Mukone guya ariko arabera ingero zateguwe na Academy yo message ariko imbere yaho urimo kwigiranye ko hari abaye urukino rwa mbere wahuje wa message bose rwa message ushobora muri Primus League kandi ko reka tubandanye kurugana kwa Espoir sira kwa ndio kwa Captain Paul neza cyakira na Nepo ikana ko mutana ko abayicuriki ikibuga neza cyane bashaka kwa Koroki ni Mauriti ndakonisha Shakra ariko problem utakaza Shakra bitagona kuba ko bitangara n'ikindi Sartier agera upira kwa mafuti ngenda hanze Sartier yatera kwa mafuti upira wigira hanze atawaye areka turabe arajya sakinyi aba Areruya FC asira kwa Angel Nepo asira kwa Shakra kina na Mauriti akira nane na Nepo neza cyane kina na Captain Paul neza cyane kina na Espoir ekatra Espoir chobo kaneza cyane reka n'umurongo hagati toroshe nzuri rimwe kabiri gatatu asubiza kwa Bari hagati kipa kwa Nepo na Captain Paul neza cyane reka kwa Ndera Mauriti rimwe kabiri ashaka kuchukuri wala kabiri akhira kwa Tagara arikase muri kariro bamana mupira kwa Nepo reka tuje turahura rimwe kucha kwa Espoir kabiri ugenda kwa Jamal ariko icyetama ukareka ko nokiri ive agati reka twakora umupira tubishira muri Moeshe reka twakora umupira tubishira muri Moeshe no gusubiza mu kibuga n'abakanukiri ba Espoir reka turabe Espoir nako ndavuga arikimze biragicyana natwebwe abakinyi ba Espoir nako abakinyi ba Areruya FC ariko ni Espoir yari gusubiza mu kibuga n'amaboko neza cyane kwa Mauriti neza cyane bamukora ikosa Mabarizi ati nacabaye kontrata neza cyane Hamza kontrata neza cyane reka turabe ariko Elisa turayiraka barawureka neza cyane n'ubwenge bwinshi ashizemo umukinyi mukuru n'umukinyi Espoir yashyize mu bwenge bwinshi umupira arakoza kugenda hanze ariko ko bimetangara yananiwe n'akakano iki kintu bita kombinezo nayo ikicara igitsindo kigira kabiri cya kombinetangara ko bari abakinnyi batatu bakombinetangara kuri babiri ba Areruya FC nibaza ko bananiwe n'iki na kombinezo rugaruka kwa ne reka tuze turahanura ugaruka kwa muri Areruya FC kwa macha dirime Espoir kabiri reka turabe hagati mu kibuga kwa Nepo gatatu acomekera neza Captain Paul kane reka turabe ashirane kwa mu kibuga bawurana ko macha arashikira na Chandra pira waje hanze Chandra kasha kwa Simba Nyabonini Simba na Simba biza na Mauriti Simba na cyane asuzana kwa mu kibuga arondera Mauriti sura kwa mu nyuma asuza kunyeza muwe macha neza cyane kera none Nepo neza cyane hagati mu kibuga ashira kwa South neza cyane kwa Captain Paul neza cyane ashira kwa Espoir telefone na nyumba kabiri chomekera Espoir ariko neza cyane Elisa na Captain agara umupira reka turabe basubiza Elisa wakomeye tagara atempera muremure ariko rugaruka kwa Nepo ahindukiza hagati mu kibuga kwa Captain Paul na yicomero cyakatatu ariko Simba
msikilizaji, kama vile nimemsikia mwenzangu pale Evan ndio kwa siku chache za habari kutoka kwenye uwanja wa Urukondo City pale Urukondo City kutoka pale tarafa ya Kongo pale hapo kwenye boy. Bado ni Robin lakini kama maji sura pale kwenye utamaji kama maji sura kutoka maji bora zile baki maji bado mpira kwa unasa. Onefa, esa na mpira. Wapi kabisa. Huko mheshimiwa pamoja na Simon tukilaumu wanasema kwa vipi squad. Tuma mpira kabisa tuweze kupiga. Kumalizia tu. Kumalizia. Mabadiliko upande wa timu ya Yongabo. Pale kutoka Maulidi. Kutoka Maulidi upande wa Alivia Football Club. Habe, nindira. Uchumubwira achasubira mu kibanza kimwe. Na upande wa Tangara ambapo fundisha yote. Damascene na kutoka nambari 5 na nambari 5. Ndio kama ndipo bora amerudia hapa kama mwingine. Ni pale pale kwa mheshimiwa rais mwenye pale katamoja vitatu kufanya pale wakiupanda uwanja kutafuta Herisa mara aliko lakini bado hayupo kabisa pale kwamba pale nani Simba na mpira kwa komplexa nzuri pamoja na Jamali pamoja na sequence kwa sababu ya watoto Jamali tuambia vijana kabisa tulia na nguvu vijana ikikuja pale vizuri kupata pale wakatafuta shot kwa Malaliko lakini watu kwa sababu kufikia mpira ule wajana ni kwa pamoja na wachezaji wa Alivia Football Club ni pale moja mbili tatu kwa pale uwanja sasa mchezo nani hata pamoja na Mtama pamoja na Captain Paul akitia mpira kwenye fua akitafuta mpira kwenye fua kwa pale sema wapi John Mfata pata condition akita pamoja na Simo kwa maji nzuri sana lakini maskini mkono na kutoka baada ya pale kipiga maji nzuri kutafuta mchezaji pale namba 11 mgongoni pale mchezaji Hamza lakini kama nilivyokuambia ndio hapo kwa kwa sini Hamza wa Tangara na kabla na bado sio Hamza kabisa Hamza amezoea wa timu ya message gozi ama ni moja katika vile vitu ambavyo wewe umeona kabisa huyo Hamza wa message gozi naweza kusema amefanya mitandao sana na kufanya comeback ambayo imekuwa kama comeback ya matunda mazuri katika timu na mazao mazuri katika timu ya message gozi baada ya kuona kwa wote lakini kwa kule wameorusha mpira vibaya wamerusha hadi vibaya kabisa amekanyaga msara na vile kabisa elekezo la bola timu ya anafuata kuelekezo la bola timu ya Tangara baada ya mchezaji wa Tangara kumelea mgongo na kirusha hadi katika kurusha mpira wa jana kwa timu kabisa na sana kabisa pale mpira moja mbele kutoka Hamza lakini bado mpira kwa kurasa pale kwa timu ya Machani baada ya mpira kwa pamoja na mchezaji Shadrack kutoka pale kwa Claudio wa Tangara Robin pamoja na pale moja mbele Tangara kwa mpira kimoja vizuri pale katika pale Tangara akatafuta Hamza lakini bado Hamza mpira kwa kufikia kabisa kwa mpira Machani kwa mpira na Machani lakini maskini ya Mungu mpira kutoka nje na kurudishwa uwanjani na mikono pamoja na vijana wa timu ya Tangara wale vijana na pale Herisa kicheza pamoja na nani pamoja na Cloud Herisa blokaje 0 Herisa kabisa 0 blokaje kabisa amefanya blokaje na sema kile wanasema amekanyaga nyoka pale kitana wanasema Simba lakini maskini Mungu pamoja pamoja na nani wale Claude na mpira kikoja vizuri akitafuta pale basi pale anafanya pale ama Masai akipita cross moja mbili na pale pale kurudisha na Masai lakini maskini ya Mungu pale mchezaji Simba amepita kwa makini wakirudisha mchezaji wakirudisha mpira nyuma kwa golikipa namba 1 wa timu ya Alivia Machani kwa mpira kisa pamoja na Mtama kirudisha kwa Simba Mtama Machani kwa mpira Machani kwa kule mchezaji pamoja na mchezaji ambaye hapa ni Nebo na Simba Simba kipiga maji yake katika Simba na mpira kwa sababu Simba anacheza mpira maskini kwa Simba Roja wa Tangara baada ya mpira Tangara Roja kabisa ametumia bala akasema ametumia post nyingi sana na nyoto nyingi sana mpaka akatumia makosa inabidi apigwe kosa katika sola la timu ya Alivia ya timu ya Tangara free kicks inapigwa free kick katika sola la timu ya Tangara baada ya kupigana na pale pale akaenda kupiga free kick hiyo ni mchezaji ambaye ni Captain Paul Captain Paul huyo Captain Paul akipiga maji zuri sana kutafuta Rais Malaliko mheshimiwa Rais akakala Simba wapi kabisa walifanya combination nzuri sana ya
Keterpala short lagi maskira mungkin tetap sebelah. Keterpala betul mpira. Keter crochet yang kwanza kibrudisha katika kijana kibrudisha hapo. Akipatia Seko. Seko moja mbili tatu tarehe sema liko lakini maskira Mungu mpira ule kwa hapo. Inabidi mpira urudi na kutoka kwenye meta sita. Mpira na kutoka kwenye meta sita. Pale akiwa mkono anamwambia kabisa samahani kabisa sijakusudia kupiga mpira mrefu lakini ndio hivyo tena imeshatokea mpira na kutoka kwenye meta sita pamoja na goalkeeper Abdul ambaye goalkeeper wa timu ya Halewe timu ya Tagara Rod akipiga kabisa kufanya kabisa hata mazoezi na Rod lakini maskini mambo mpira tunazungumza na wachezaji wakati wa timu ya Halewe kutoka hapo wale Simba lakini hakuna kitu kutoka baada ya kwanza maneno ya Jamasai mchezaji wake mpira unatoka Robin akiwa mmoja kutoka vipi ni Materani akiwa mmoja kutoka Famazia pale baada ya kutafuta Hamza pale lakini maskini mpira kwa offside kabisa kile kitu ambacho mjinga unapenda kuita kwenye mchezo tu ndio mjinga lakini kabisa offside ni offside kuna chari tu roho chari tano baada ya kutaka kufanya wakipenda kombo pale kabisa mheshimiwa rais wa nchi ambaye ni maskini kwa mradi kutoka kabisa wanataka kufanya wakipiga kwa basi la Christmas zina kutoka kabisa zile ni Christmas ambaye ni sasa ndio kile lakini maskini kwa mradi kutoka baada ya mpira mwisho wa chini kwa mchezaji wa timu ya Hali kutoka kwa Manisipo basi kwa lakini maskini kwa baadaye kwa tabaga na mpira kinyang'anya mpira pale baada ya wakatafuta Hamza lakini Hamza maskini hapo mpira unaendelea kusomoa kama ni mchezaji atakurudisha ndugu yako Diamond kwa sababu vile tunaweza kupata chanzo cha habari kama ni kwa baada yake anaweza kwa mechi gani mechi kwa nini unakosa chana Musa unakosa chana Musa aliweza kwa kunajenda wanapiga mvuduko kwa bila tangaje atako ashira kwamba mingine kisindu basizo cha kikombora ana mpira katembo ko atemeje katoi kabisa katurabe kanizeko no kusirero alitariki mwezi kwa kane nakuba ko alitariki kubesha umuntu abugenda niseko katurabe kuna Tagara sasa kwa wapi anatoka cyane samu wacha niseko tukotegereza siseri siko ziragira niseko tamuno barabesha tamuto wawe kugira watu alitariki ya kubesha ndiko bayitiye ariko siko biri alitariki rero mwezi kwa kane mwaka 2017 ako watu basere no musi no rahera amuzikora rero nagiza ku macamo akubeshi binabiri ya rero birahabatwarikiraho nyuma ko yalitariki mwachane sasa achangana kwa maramuneza cyane anyuga amira espoir kinasubira ku ruhande rw'inyuma nasubiza munyeza mu bihe machat katurabe machat asubiza ya kwa siku yije kufanya gaize anawe siku kwa kusali kwa tamasema kwa Tagara kutaka kama kitu cha kwa asante sana Chandra kikushiza cyane sura hagati kibuga katurabe Chandra kasura kwa fasara bakari n'ubutara muhindukiza mu gifati ndakugirisha nyoboro bashaka gushika mu gikombo arara Simba nyamuni Simba choka kabiri Simba ratuze choka kanisa cyane kistrase katurabe katempo hapa marabo shot marko sudara ko kibuga abigi cyane cyane choka ikosa Simba kore kuna munyezamu ajo magagiza kwa yabati sigitsindo kabisa ati sigitsindo yakoze kumuje gol
ko ashobora kuba babaye kora rigada baramutanga umupira hano turabe bituga kwande hano barekana neza cyane araduga umukinnyi Espoir arakata centre ko aramupira barawutangira neza cyane barawutangira n'abakinnyi bagaruka kwande barekana neza cyane nirinde garukana inyuma n'abakinnyi ba Tangara arabakinira match inyuma shaka bavuga bati Jebwe birangira ari kuri kimwe ishobora kuba ari diri nabe shaka n'ubundi mupira no hagati na hagati garukana kwande barafata n'abakinnyi ba Real Sociedad n'umupira na Simba mwenyewe chance kubera ko abanya wahera ba chance kubera ko yakoze kumunyezamu Abdul baravuga bati yakoze kumunyezamu kiza ntabwo byemewe turabe agarakizira karoma kaza kubica yitwa Kuwaku niho agarakira n'urukino usanga rero kera naco bigacika mu byo gukina no guhagarikira iby'inkino gatuma umupira hano baraduga tuza kwenda migina Real FC n'abakinnyi tukaba bawigeze barakinya mu bitandukanye hirya no hino abandi bamenyereza b'imigwi turabe abakinnyi ba Jamal usanga bakina mu bitandukanye hirya no hino no mu karere n'abakinnyi hariya mu Uganda bose bashaka gukinayo katurabe hano bari umupira kata umupira hano Jamal Saifana kata centre mtata Simba kabisa igitsindo cya gatatu cya Real ubona ko ari umupira uvuye kuri Jamal akasa neza centre byende akatira neza cyane umupira gushikira muri umukinnyi umupira ushikira n'umukinnyi Simba ashaka gukiriza agarukana amajya hagati arondera Captain Paul arasaba umupira ukagera hasi igitsina rikaba ari cya gatatu cy'umugwe Real FC nuko ubona ko hano bakinnyi ba Real FC bakaba bakoresha ubuhinga bitwa ko turabwira yuko baba barakinye mu migwi itandukanye kuko hari abakinnyi hano usanga imyaka yabo ari nk'icya gatatu cya bamwe mu bakinnyi ba Real FC gasanga ari basubiye baza kuganira ariko usanga nk'icya kabiri kirenga cya bibiri bya gatanu ko sara mukinya sinaka 50 ndari afise 20 kuba ko ari nka bibiri bya gatanu rero kuba mugikinana bakakwirukana turabase barakaruka Simba kubita klashe Simba Jamal akora kusubira hariya nawe ari agatara bakinyi bari yasubiza kurondera cyakane ariko ibyakora turabe Jean-Claude Mwarabu Jean-Claude Mwarabu usanga yakina muri za Piparo Stars Savoya akemera bitandukanye hariya Muramvya ariko aramuzi kandi yakina Keneza FC Mukeye tubagiye kandi mugwa Lise Muramvya mugwa w'ishure ryisumbuye Lise Muramvya yakiniye cyane bazana ibikombe bitandukanye turabona umupira hano turabona umupira katariko akorako haboneka ikikona biranga kabisa byase byamurahiye birabona pande bikaneza cyane abakinnyi ninde abakinnyi ngabo ko ninde arana umupira hariya ari mbere sawa kumunyezamu macanje umupira nawe akaba awakiriye macanje nawe nako samutame guhwibira muri mukanya barasura bahagire ku murango hano kuri stade inyuma sauza turebe ko bashobora kwavugana n'umukinnyi yitwa ukina basikete tazira ya homing nabe hano garakana pande munyezamu Machat turabe barekanye bano bakinnyi birende Jean-Claude Mwarabu cyakora hagati kwa Sauza tugana kwande Sauza nawe abarakina mu migwi itandukanye hano mu Burundi no mu karere turakata Paul yakiniye Amavubi yakiniye Rwanda muri kandi 2004 kandi
neza cyane mu mupira Abdul n'umunyezamu w'umugwi wa komine ya Tangara agarukana kandi umupira arawahagarika nabe yanduna neza cyane aradoga cyane mu komine ya Tangara uyu ninde arakata centre ko baramusibira akaba kehanze naho sibiye kehanze nabe asanga mkibana mkono wakiwa komine ya Tangara kuruka kapande ano kinawerekanya akatana kale sama kwa kome acho kisama jawara bila FC mtano na Jamal agatana gati Jamal ambaye numero 14 erano ngale lese no musi taka waje kwa kige Malik Jabil amanziko no mu bitabo twaratunginga mu miseze zari mu bisomwa byatungiye ko bakibandikamo Malika warakiniye mu nka bitaro cyo bigacika ibintu bakora byari ibintu bitavugwa ari ibintu bidasanzwe na bukebuke tuma bitavugwa ko kubivuga umuntu yorara hano turabe tukana umupira bakina n'imigwi nka za Tonnerre de Yaoundé hano umupira tugana nande ni iyo ngabo arizo kurana ko kapitani w'umugwi Elisa turabe n'umupira ariko Espoir arupaka neza cyane acagarukana kwa Jamal Sabimana Jamal shira kwande kwa Espoir kataro de la Simba ya kuranda ariko biranga umupira fatana Captain Paul turabe antana kwande ano kwa Shadrack Rahman na de la Simba kwande bibujo akakana mu hagati na hagati areka nyona wakinyi ndindaru kumupira muremure imbere ko barawusibira hano arawusera no mupira turabe choma kareza cyane aratugabane wakinyi araketa galala shot yala bikana kashuti baba agashuto mukashika imbere izamu ukamengo ari ukwezi kuguru agukwegera inyuma urazaga agashuta bateye uraza ngo agiye kuri shot komeye cyane n'umupira n'umupira muri kandi kirapande Shadrack tanaga n'agatanga cyane n'umupira rero ndashaka kuranga mu buryo turabana urunine Captain Paul n'umupira mu rwego kalkala cyane ariko n'abapira ja kufatira munyezamu tuze twarikene ari kuyaga twarikene mu yari gutanga nk'isiguro yari umukinyano kuri Damascene yari mu kibuga hagati yaragaragaza ko hasi yebuke abaturangare bose agere kubaca mariko biranga turabe n'ubundi kandi ano rero yabisati turashaka kujya kontra attaque uravye nabi ariko naona bagarutse n'abahungu batangara bagarutse hano katumupira shira amanja hagati aradana mukinyi Elisa kapitene ezagacanatse umupira ariko arawutakaza ono aratera ni Espoir ariko n'ubundi barawugarura bakinyi ba komine ya Tangara bawugaruye turabe Simba bajya gusaba kibuga n'amaboko hano kwa Jamali hano kwa Simba arabahereza Musauza shira kwande n'ubundi barakora bakinyi Shadrack kwande baramupira kanareza cyane aracomekano la mupira muri bakarondera umukuru w'igihugu ari ku mupira uraba muremure birukaho mwanye muremure icyo rero ino zikazobandanya reka turabe ntabwo yakora imyeri ese yakumva zo kina na Shakhtar FC Nyamurenza mugihe kandi Ngozi City zo kina na Kayanza United Joreza bikomeye cyane Ngozi City Kayanza United arasakudugira muhogo arasakudugira ariko chakwanya marabiri cyo bitanga intervention rapide ndata esabazo rapide turabe chakwa mukore kosa twari kufa hariya ashaka ari kufanya kwa arakubwira ati byose ndabibona hano turabe abayikariye ni neza harumwe samara wakina akana cyeza kabisa
kapitene sigarageje kuraba uno yahinduye bitataje gutwara cyane uno yagiye umuhindo umupira nande bitataje gutwara kono umupira bageza mu cyaro turamukuru ngo gaza kono umupira kuri gatanga kwa Simba ano babo yesamo afata umupira neza afata umupira abane tamukuru muremure Sande shira ku mutwe Despar wanda umunyesa mu Machat jaza mu Machat akakanye no mupira bande inde nafsi mupira Sauza akakana na kwa Nepo chomeka imbere hano ndana barekanya ariko aragutwara no mupira kabisa neza cyane abe inde nase no mupira n'ubundi kandi ndaberekanye bano bakinyi chomeka neza cyane aramucomeka ariko bana mukina kwa hasi ashobora kudogira abahungu barekanye neza cyane urarara umupira imbere turabita prote mwana buragira ikikuro n'umuhungu ariko ndakora ko twaprote mwana wose dufite experience idasanzwe muri ibi bintu ko baze ibigo yagiye aracamo narako hano ku Burundi urakafse akantu kurabe kugira muri hariya akina inyuma ndetse ko miseze no gusatira bajya gusatira gaturabe hano birugaruka kwande turabe hano garuka inyuma muri Machat ajya gatuma pira hano kwande tuganeza cyane turabe shira ku mutwe n'umupira neza cyane aratugana uyuninde herekanya akana kwa Chandra kana gati gana berekanya n'abakinyi yuninde Chandra kana pasande Sauza turabe kapitani Paul barakuzira hagati turabe Simba raza kono umupira yuninde turabe garukana kwande gana berekanya Kogaja neza cyane Onako bakini bacana hagati muri no mwanya binabikina hagati undi kapitani kwa kadara umupira aracuka kwande yuninde yakaneza cyane Simba cyo kumupira muremure kuri hereje hanze kabisa kumupira cyane kadira hariya hanze icebure kadira hanze kabisa turenganye hanze Yazamo agiye kushinda hariya Abdul Abdul agiye kushinda sida uracari bitatu bya hariya ese kimecha komine Tangara zabe abana mupira ndakanabonye hano kandi ndira kutoga cha hagati aramucomeka neza cyane arabahungu bamujyana kandi barabona kabisa agarukana kwande cyopana kurande bw'uburyo akabona rokenye Elisa kapitene Elisa kapitene kahenda shoot akakina kwasi ariko turabe Espoir umupira utanze ka outai hanze kabisa turabe ubundi kandi berekanye neza turafitwa hano barakabona kumukinyi Elisa ondera hacisha umupira kapande no maja hagati berekanya bano bakinyi garukana kwande onako bahagaze neza turabe umupira ugaruka inyuma gakana cyakora cyane ku munyezamu Abdul turabe hano base kutuga bariko bakunda Tangara kira imeze hariya biti Musenyi ubundi kandi aradoga abakinyi aradoga cyane atari arika yebebe abugeza mizamu yataye kandi abukikataga mupira ariko nase zamuri garagara unotagara yaburi gitsinze kabisa n'ubune badotari kule ntaje mupira ayala hejuru kabisa ebegaye ni danger kabisa danger katurabe abe ragana mate anu
neza mu macaje afite umupira akana pande hano hagati na hagati hano umukinnyi Musauza dana umupira nane kandi turabe turazana neza umwanya bagezeko turabe turamupira ku pande hano bari umupira turabe Jamali turabe hano turabe ati abaye ki reka turabe neza kabisa hano ni mchezaji no kufahamu kwa Haleluya FC kufahamu kwa Haleluya FC turabe jauh tabana Kapten Paul turabe lalu mupira Kapten Paul agiye gutera no kufa hano agatera umupira hejuru kabisa biruce hejuru andire turabe kuwa kujari zo gusoza urukino gaturabe hano kaba umwanya rukwiye twamaze kubona ko umwanya ukwiye tukaba urangiye itsinda bitatu vya Haleluya FC muri kimwe cy'umugwa kwa Minyatanga turasaba ko tubandanya ibiro zibiri kwendera kandi amafaranga igihumbi isaha umunani ni Inter FC na Charité FC isaha 10 ni Ngozi City na Kayanza United mu Kayanza ejo bizaba ibintu bidasanga nuko rero reka turakizana cyumwe mu mwese abadukurikiye hano kuri stade abadukurikiye kuri Radio FM hano kuri stade urukundo kumwe na Eliseni wawe muri bikuna Gaise Emmanuel Barwas muri Kiswahili masumbuko gusa ko tuzasubira ku munsi w'ejo sinjoreka twarekere umwanya mu bandanye n'ibindi bikurikira murakoze oya n'imyaka cyangwa abana bategetse imyaka cyangwa ikaba nizo twirikira kuri bazoge kuko ko cyangwa kandi abantu bitwara ko ibyo byose byakozwe tukajya kwa Messi ko nziza ye